Kasni ka basyai ba pernai ya pi baro. Nga de Dr. Andy Mauri, District Nodal Officer jong Karibhoy District. Bat ngapet ya ka National Tobacco Control Program, bat ka National Oral Health Program shane Karibhoy. Kendia ngakwa man pen ken mau ya pi. Paralog ba it baro. Kajing di duma kawan lam ya ka jingpang kababon jai shane shangi. Kendiat ngakwa ben kerpat ben aling ya trilang ben wan lam ya kakot ka khia hang ne bat bangin ai ka lawe ka ba shai bat ka ba kikrat ki khun jungi baro kuble shibun shi hajar ngo yepi My Meghalaya Tobacco Free Meghalaya. Mbak. Oh, Mbak. Oi, Pak. On sini. Dale, secret ini stop. Secret sekarang. Pidi secret bagi bang siapa? Nambang sepatit ni. Sim. Ai, Pak, ai baisna saya. Stop. Tak teme. Bisa sih nama. Sima, ai ni stop. Bisa sa sporting ka kiraja. Tadi gini step untuk lewat raja, kalau mau kembali. Hai sa sporting ka. Ni sobat kun lenta bisa. Te pide ukupa bakit ya kalam ko te pihapan biang ya kajing don kam. Dah apan biang kenalong balik. Por te mi don re tang bai rajaru. Kapan tak sipau te pi ave tak sipau ni. Kenai kenal pak, don pisar. Ngaruh nang hati diskret tu. Ni toh, dah ini. Dah ini. Siapa? Ni. Tak ini apa? Diskret. Boleh. Ini siapa ni jeng thong ni? Bat kan yang kedua olah peni. Mada pidi sekerat long kena. Pidang di boleh pa? Ngi sekaya jeng thok ni. Tapi ngi ika jeng thok, tapi ngi ika apa? Tapi kumno linga matala lagi. Ho senam ngali im ngadi sekerat bi. Empat long mai sen rak untuk. Kan sapoi kin pa kapar. Mada pidi im na sekerat dan sim kaski pisa long ki kumne pisa opang. Meh ngati dah liner rumit. Kumno pingat pa ba pinggir hang ne bala thok. Tu bakos painful dan mat tipai ni man kesingi ajing kai ni sepang ni skrat bak melong rebandi mor sakta ikut kakia bat kila mana ke ero bak musyak bandi haja kapet bak bat kila mana ting ero bak musyak bandi haja kapet bak bat tu ketedam ke pitan di pa pitan saat musim bat ndap hil apalai kahian bal dadon kibering musim ya ketu gal er bam pipi pelat itu ketedam tikin sayo ika jengpang kababunjat kam tamak mat ring kelung lepa amlong te bandi bagi kelung kin ring mesin tu ketrem kam pipi plai ki kloi ba kem jengpang se mega kenali ni me siap kai sekiri ki hey lile tamasong ba amlong te bandi skret tolak tip ngal ni to tambah pa kan ong ta kuwi le ika bahasa bahkan dia jeng metoilam yang iki ba im lang salang Badia pi hiru kunjo pinyo ay kumet bukoy bukya. Tang kata ye. Tak me. Ya mat. Toh pa. Are morba. Sini saya. Pan suka deh. Are pagabi. Suka mo. Oh. Boleh mo. Kamu kamu lagi senang senang. Pelan. Tahu dah. Masuan lu kai. Suka. Ni pagabi. Ngakitip mentala setia orteo. Masulong jerho dap sadiam dai. Mutip nak kadau ya ti. Sadiam. Mau deh jangka. Tip suken. Kalau bulong teng ne. Kapan julong raya teng bulong alawan simdawai. I doktor yang du ka de la kajing di rumah pelan. Kila pensange pak sange mentah. Tengah-tengah la sange nganem di surah.
Hui deh. Pingit bit pelak. Tumdor ngalai deh. Skret lai song. Sisngi nang di. To katar peli le. Laki badi bat perlok sa. Oh kalau kumun apa kebi? Nomor bu ngaro berus ketang ngam ngejera. Teskiski ngaka tre taka sediam tengah lis semua dokter yang dia pula di skirt pelak tiga pasangnya ngala ram tabung nang bisu. Terus pakar aku kebi tama. Terai pila. Ngelak le apa kebi? Kumbuong keketen, habudan gamon dan rokalan. Teh tu apa kebi ngalin nama? Oh ya dah. Saya keduk Pak. Mak, berselem tak? Oh. Mak. Ya. Pak. Boleh kita semua stop Pak. Ai, kerek tu mai, sekelak ke. Pak. Jai hi. Stop na. Kasat pakai sedam. Sak sedam. Tetiam long re bahar balik syok doktor nak. Ni. Pak. Tunggu Pak. Ya ngin bahar bagi nyelek syok hospital Oh, ya. itu Ka memang bahar boleh syok hospital. Ya. Ya Pak ya. Ya. Page kong ngarap cek ya ik pajong pi idol ya kajing pang dap chadam bat kebala arme kata ek cancer te matre pisu tu hi rumah ulang basniu te pihap hi ban ong i ban kian kajing di rumah nama pitip hi usikrat ki rumah gitu ki pinsniu ba om tanya i ndai ki mlang kas alang kumju te pihap ban ong i ba in haban sangi do ik kajing di rumah ndai angkum ta te ila ban yo ik cancer matrai bila sung thu hi kata te kelin do menta bat sa kenal ban pendi bahagi tu kita wai ke bangalan dapat moko Ha ta doktor mah. betul ke boleh shibun kajing di ya kiduma kisikren kelak undra shibun kajing pang kamtam ki khandong khana ki bagana ki imlang sa lang jungi kian na kajing di duma ba phenlat na kini kini ki baro kamtam ha ki jaka bai ba tang kini ke boleh shibun